Hello kana mi pi te ho amasan ka ngai lut na le ka za naw salam ka hin bol ve tu nya he mobile data ki chai le le a hi lawa hi le ni khana data gin chat lo ke ya limit le ti ho he iti su phat ding ham ai lawai ne iti data saving boarding ham ti he tu nya he ni sai du hi in hi chi ma sanga chun ka video he like ni bol pin lang chule subscribe ni bol nai le wai le subscribe jong ni bol pin lang chule comment share jong ni bol pi ding in tim na kan ne he mobile data hi alang pia mi zo si in 1.5 GB a hi lawa hi le 2 GB hi recharge ki bol hi in khen khat hi sun le elo le ni tha le gin chat lawa ima ki jang hi zong le ani ki chai wa le ti ji he om ji in he ji a chu hi cho hi ipi lo a saving board thading ham ipi lo a hi chu ki chai pe chu khol ro thading ham ti hi tu nya hi in sei dio hi in hi je chun video hi apana pa achai chen phatike chai na ni ve in lang chule step by step min sitting ka bol ho he ani ve in lang nangin jong ani ki bol la chun na data chu ki chai wa loading normal ta a phatike cha asul hum kia na data chu na za thailing hi re chun ipin hi jong le data saving hi iti boarding ham ti chu phone screen langa ani ve hite ama sapena data saving I bol na di wa chu sitting thum ini bol di hi in hi chane dinga chu ama sapena hi play store ra ini pa dongai ding hi in chewa play store hi chewa hi ni lu dongai ding hi in chane lu no hitin tin click bol lang le chun hitin home min tin aban le chewa achung langa na profile na min ki ji na sipen ho click bol in lang hitin home min tin aban le chewa hen kai tawin lang kai tawin la ya sitting ki ji pen hi chewa sitting ki ji pen na hi lu nin lang le set interface min tin hi chewa hi general network preference ki ti pen hi chewa network preference ki ti pen hi chewa hi click bol in lang hitin ho min tin aban le chewa auto update ki ji pen hi pen hi click bol in lang hi click na boarding a le chewa hi update all apps over wifi mobile data ania chi on hi kha hi le hi la do in lang hi na do lawa hi le ama automatically a chi ji tinga hi le nep so chu ama le ma na het lawa ani ki update ji a chu chewa chu data tam ta ani ra do kha ji hi in hi chi a chu wifi an update no ma hi le chewa wifi pe hin za thai a hi lo to ma jong auto update don auto update anoi pen na hi chi pen hi na click thai hi pen hi na click nga hi le update notification hong phat le nang ma permission mo wan updating abale na data chu ni chi lo ri ti na hi chewa achunga update wifi ki ti pen hi update our wifi on ki ti pen hi na bola hi le wifi na connect phat le ama ma chama ani ki update di ti na he chi bola chun na net chu iza tham khana save ding hi aban le he chewa hin ani nung chi ki no hitin sitting ani na adinga chun youtube ma ichi ti ngai he na menu na youtube chu la da in lang aban le chi click bolen click bolen chi interface maintain hi chiwa u ki ti pen anoi langa hi vele chun aning langa hi nang ma profile u ki ji pen hi click bolen lang aban le chelanga chung lang sai la ho bol chun sitting ding hi en chiwa he sitting hi lo to ma yang dot thum ding hi en hi chi pen ko click na bol ngai ding hi chain click bolen lang na bol chai ti ngai le chun hi chiwa he in hall su la chun hi chiwa video quality ki ji pen hi video quality and preference ki ji pen hi chi pen hi na lut ngai ding hi chain click bolen lang hi le chun hi ti hin ho min tin hi chiwa hi auto recommended akitia hi le na video quality hi height lang a hi lawa le chiwa high picture quality ki tho chwa he ni kha hi le hi chi hin net tam ta ani ji hi in chi a chu na mobile data chu ki chai pe ji hi chi a chu hi chi pen hi la ya data saver ki ti pen hi chi pen hi jangin chiwa data saver ki ti pen hi click bolen lang hi chiwa hin chi hi jangin chu ti le na nek chu neu khat youtube min ale pen chu hung bai dom ding hi aban le chiwa hin nung chi ki roitin nung chi ki in lang aban le chiwa hin kai to kil la chun noi langa hi data saver chiwa data saver ki ji pen hi chi data saver pen hi lut kin in lang aban le chiwa data saver pen a hi data saving mode ki ti pen ho off a om kha hi le chiwa chung pen na he hi chi off a om kha hi le chi hi ki on in aji chu tu lai hi miu sin youtube hi havet pen no heta in hi chi a chu hi chi na off a hi le
HCO file hi le ki khat ding hi in data chu ha chi ding ya chu data saving mode ni ki on in HCO on le chun tin on le chun data saving mode chu na data chu na sata save ding ti na hi chu na chaya le aban le UT ma dinga ki chai ket he ta in aban le back chi ket no hitin aban le athum na a hi hoiten ngai in lang hi che ka sai hi apoi mo khat hi in setting ana lu ding hi in la phone setting chola da in lang chiwa setting he sila da in lang click ball in lang aban le hita interface ngum ding hi in hi chiwa kai phone to mi phone hi ki bang lo hi in to ai sai du pen hi kai phone am lo hi in athua kan sai tho ding hi in a hi wanga nang phone a chi option hi o mai le nani ki ball le chun ani ki ball le chun na net chu pata save ding hi hi chin ding a hi ke a hi chlaya hi mobile SIM card and mobile network ki ti hin mi danga kho mobile network ki ti hin mobile and network ki ti hin hi chu click bolin lang aban le data use pen ko click bolin lang hi la chun anu ya chu data saver ki chi ding hin hi chi data saver ki ji pen chu on ani bolin hi chu on ki bola hi le na data chu chanam khana save ding hi yam ti khana hi chu ne thim lawa hi yong le hilaya achunga searching button pen he chunga hin kai chu le chun choi searching button tin hi chi searching button hin jong lu in lang data saver data use ti ji yong le chun hi chi ji yong le chun hi tai hung do ding hi in ke ai hi tai hung do hi in mi danga kho anu ya option data saver ki ti ngu ma hi in a hi lo to ma jong data saver direct in ji jong la chun hi thai ding hi data saver tin ji yong la chun hung do ding hi ke ai om lo ji a hung do lo hi in hi chi data saver chu on ani ki bolen chu ti le na data chu save ding hi chang thum chu patani ki bola hi le ni si a na data abe jing chu tunia pana na bol chai pana hi phading hi video kasin sim na chom chai chan chu hi intin ka video chu helpful na sa hi le like comment share nin bor pin tunia dinga video sim